khuluma ngithi uthi ukuthi sinjani sibanengi sizabe silama counselors from Ward 1 to 11 ukuze sisebenze kuhle sisonke silandela umthetho wehulumeni. Okokuqala ngicela ukuthi ngihloniphe ubukhokheli bonke obukhona la kusukela lobungekho siselizweni likaNgundu. Ngiyamhlonipha uNgundu, ngiyahlonipha ama-councillors, ngiyahlonipha amasabhuku, ngiyahlonipha isikhundla sikaMlisa. Okokuqala abantu bakithi sile njongo enkulu njengesizwe sisonke. Injongo yethu abanye bengeke bayithande but injongo yethu nansi. Sibulawelwe abantu abangu 20,000 eMathebeleleni. Sintshontshelwe imali engange 15 billion lapha eZimbabwe. Economy yethu ifile, abantu kabasebenzi, ama-factory asivaliwe asengama-church. Ungibuze ukuthi kwenziwe yini lokho, kwenziwe libandla elibusayo. And therefore injongo yethu yokuqala ngalama elections sisonke lani ukuthi iZANU kayichayise. Ngiyaphinda futhi iZANU kayichayise ukuze ilizwe leli libuseke kuhle. Okwesibili bantu engithanda ukuthi ngikhulume ngakho ukuthi ngikhulume ngokuthi iMDC imeleni. Thina sithi 2018 umuntu wonke emsebenzini. 2018 imali ngaphi? Iphinde futhi 2018 imali ngaphi? Alifuni yini? Athi MDC leyo ibandla lethu. Hathi ibandla likaBheki, ibandla lethu. Ayithi okunye futhi esikuthembileyo ukuthi ama-factory wonke avulwe. Sifuna abantu bonke babe semsebenzini, sifuna ukuvuselela imigwaqo, sivuselele izibhedlela. Lingaya esibhedlela liyawuthola umuthi. Liyakwazi ukuthi kwenziwe ngobani? Yibona abaqambileyo. Yikho sifuna izibhedlela zivuke. Ezikolo bantu bakithi uhulumende wethu grade 1 to grade 7 bazafunda mahara abantu abethu. Nizadobha ke nina njengabazali sokuku grade sokusuka ku form 1 kusiya ku form 2 kusiya ku form 4. Right now siza kwenza njani lokho? Mina ngilithembisa lokho